Rama Kunjabi Hari Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Rama Madhava Kunjam Bihari Jaya Rama Madhava Kunjam Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Nandana Jajajana Ranjana Nandana Jajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Rama Madhava Kunjam Bihari Jaya Madhava Kunjam Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaura Vimarande. Srimad Bhagavatam 10.14.40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sri Krishna Vrishikala Pushkaradadayan Shamam Niranjara Dvija Pashuddade Vidikarin Dharma Samvaragara Shati Vriksharadrug Akapamarkam Mahan Bhagavan Namaste. Shri Krishna Vrishikala Pushkara Doshodarin. Shri Krishna Vrishnikula Pushkara Joshodarin. Shamad Nirjara Dvija Pashuddade Vritikarin. Dhamma Samvara Harachate Raksharadrug Akalpamarkamahan Bhagavan Namaste. Shri Krishna Vrishikala Pushkara Doshayantush
Chima nirjara dvija pashuddhade vridhi karan. Dharma samvara chite rakshara drug. Akalpalarka maharan bhagavan namaste. Shri Krishna, O Lord Krishna, Kungs Krišna, Vrishnikula of the Yadu dynasty, no Jādu dzimtas, Pushkara to the lotus, uz lotosa, dosha, pleasure, prieks, Dayan of you who bestow, ak tu, kas dāvā, Chisma of the earth, zemes, Nirjara, the demigods, padieva, Dvija, the Brahmins, brāmanu, Pashu, pašu and of the animals, un citu dzīvnieku, that he of the great oceans, lielo okeānu, Vidhi, the increase, pieauguma, Karin, O you who cause, ak tu, kas izraisi, Dharma of atheistic principles, bezdievīgu principu, Shavara of the darkness, tumsas, Hara, O dispeller, ak izkliedētāji, Chiti, upon the earth, uz zemes, Rakshasa of the demons, dēmonu, Druk, the opponent, pretinieks, Alkapam, until the end of the universe, līdz pasaules galam, Arkam, as long as the sun shines, kamēr spīd saule, Arham, O supremely worshipable deity, ak visaugstāk pielūgtā dievība, Bhagavan, O supreme personality of Godhead, ak augstākā dieva personība, Nama, I offer my respectful obeisances, es piedāvāju tev savu cieņpilno paklanīšanos, Te, unto you. tev. Translation and purport. My dear Sri Krishna, you bestow happiness upon the lotus-like Vrishni dynasty and expand the great oceans consisting of the earth, the demigods, the Brahmins, and the cows. You dispel the dense darkness of irreligion and oppose the demons who have appeared on this earth. O Supreme Personality of Godhead, as long as this universe exists and as long as the sun shines, I will offer my obeisances unto you. Purport. According to Srila Sanatana Goswami, Lord Brahma is here engaged in the ecstasy of namas and kirtan, glorifying various holy names of Lord Krishna that indicate his variegated pastimes. Lord Krishna expertly suppressed the demoniac population of the earth, which became unbearable with the advent of demoniac politicians like Kamsa, Jarasandha, and Shishupal. Similarly, in modern society, there are many so-called God-fearing people who are actually attracted to demoniac existence. Such persons have become enlivened with the setting of the sun and go out in the darkness to enjoy life in restaurants, nightclubs, discotheques, hotels, and so on, which are all simply meant for illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating. And then there are those who openly defy God and His laws, declaring themselves atheists and demons. Both the covert and overt enemies of the Lord constitute an unholy burden on the earth, and Lord Krishna descends to expertly remove this burden. Here, Lord Brahma indirectly states that Lord Krishna should remove Brahma's own subtle atheism, which had led him to try to exert illusory power over Lord Krishna. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur,
Lord Brahma, in his shame, felt himself to be like a Brahma Rakshasa from Satyaloka who had come to the earth to disturb Lord Krishna and his intimate friends and calves. Brahma is lamenting that all Lord Krishna is most exalted, the Lord of all lords, because he had appeared before Brahma in such a simple and innocent feature, decorated with a stick, a conch shell ornaments, red clay, a peacock feather, and so on, and sporting with his cowherd boyfriends. Brahma dared to challenge him. Concerning Brahma's prayers, of which this verse is the conclusion, Srila Vishwanath Chakravarti states, "May these prayers of Brahma, which take away all doubts and broadcast all the definitive conclusions of devotional service, become the expert craftsmanship of the foundation of my consciousness." Panta tulkojums. Mans dārgais Krišna, tu dāvā laimi lotosam līdzīgajai Vrišnu dzimtai un paplašini lielos okeānus, kas sastāv no zemes, debesu būtnēm, brāmaniem un govīm. Tu izkliedē bezdievības biezo tumsu un stājies pretī dēmoniem, kas parādījušies uz šīs zemes. Ak augstākā Dieva personība, kamēr pastāvēs šī pasaule un kamēr spīdēs saule, es vienmēr tev cieņpilni paklanīšos. Skaidrojums. Saskaņā ar Šrīlu Sanātana Gosvami, kungs Brahmā šeit atrodas nāmas un kirtenas ekstāzē. Viņš cildina dažādos svētā vārda veidus, kas norāda uz kunga Krišnas daudzveidīgajām rotaļām. Kungs Krišna prasmīgi apspieda demonisko cilvēku slāni uz zemes, kas kļuva nepanesams, parādoties tādiem demoniskiem valdniekiem kā Kamsa, Džarasandha un Šišupāla. Līdzīgi arī mūsdienu sabiedrībā ir daudzi tā sauktie dievbijīgie cilvēki, kas patiesībā ir pieķērušies demoniskajai dabai. Šādi cilvēki kļūst aktīvi līdz ar saules rietu un dodas ārā tumsā, lai baudītu dzīvi restorānos, naktsklubos, diskotēkās, viesnīcās un citur vietās, kas domātas nelikumīgai seksam, apreibinošām vielām, azartspēlēm un gaļasēšanai. Tad arī ir tādi, kas atklāti noliedz Dievu un viņa likumus, pasludinot sevi par ateistiem un dēmoniem. Gan atklātie, gan slēptie kunga ienaidnieki veido nesvētīgu nastu zemē, un kungs Krišna atnāk, lai šo nastu prasmīgi noņemtu. Šeit kungs Brahma netieši norāda, ka kungam Krišnam būtu jāatbrīvo arī pats Brahma no smalkā ateisma atlikumiem, kas viņu, Brahmu, bija pamudinājuši mēģināt izrādīt iluzoru vāru pār kungu Krišnu. Saskaņā ar Šrīlu Višvanātu Čakravāti Tākuru, kungs Brahma savā kaunā juta sevi kā Brahma rakšasu no Satyalokas, kurš ieradies uz zemes, lai traucētu kungam Krišnam, viņa tuvākajiem draugiem un teliņiem. Brahma nožēlo, ka, lai gan kungs Krišna ir visaugstākais kungu kungs, tomēr tāpēc, ka viņš parādījās Brahma priekšā tik vienkāršā un nevainīgā veidolā, ar ganu noju, gliemežvākiem, rotām, pāvas palvu un tā tālāk, rotaļojoties ar saviem ganu draugiem, Brahma uzdrošinājās viņu izaicināt. Runājot par Brahmas lūkšanām, kuru noslēgums ir šis pants, Šrīla Višvanāta Čakravāti Tākurs saka, lai gan šīs Brahmas lūkšanas, kas noņem visas šaubas un sludina visas visas baktī galīgās atziņas, kļūst par manas apziņas meistarīgi izstrādātu pamatu. Vandeham Shri Guru Shri Jatam Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam
Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajiva Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, here we experience one of Lord Brahma's prayers. Un tā šeit mēs raugāmies uz Kunga Brahmas lūkšanām. He has composed many, many wonderful prayers. Viņš ir izteicis ļoti daudz brīnišķīgas lūkšanas. His prayers are especially potent for us. Un viņa lūkšanas ir īpaši enerģiju dodošas mums. Because he is the founder of our sampradaya. Tāpēc, ka viņš ir mūsu sampradājas dibinātājs. We're in the Brahma Madhva Gaudiya sampradaya. Brahma Madhva Gaudiya sampradāja. So by studying his prayers, un kad mēs studējam šīs lūkšanas, and entering in the mood of his prayers, un ieejam šo te lūkšanu noskaņā, we can have the awakening of the most wonderful thing within our hearts. Tad mēs atmodinam savā sirdī visbrīnišķīgāko lietu. What is that called? Un kā to sauc? Krishna consciousness. Krišnas apziņa. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. Krišnas apziņa nav kaut kas tāds, ko mēs mākslīgi savā prātā iestādinām. Tas ir tā ir dabiskās dvēseles enerģijas atmodināšana. So we're not trying to brainwash you into joining some cult. Tas nav tā, ka mums skalo smadzenes un mēs esam pievienojušies kādam kultam. Actually, you've already been brainwashed by a cult. You've already been brainwashed by a cult. Jūs jau esat bijuši šīs smadzeņu skalošanas kultā. This material world is a brainwashed cult. Un šī materiālā pasaule ir smadzeņu skalošanas kults. We've been brainwashed into thinking I can enjoy my senses. Un tā smadzeņu skalošana ir tāda, ka mēs domājam, es varētu baudīt savas maņas. My words, my anger. Ar savu enerģiju, ar darbībām, ar vārdiem. My tongue, my belly and genitals. Ar savu mēli, ar savu kuņģi, ar savām ģenitālijām. Es varu baudīt, jā. But it's a big lie. Bet tie ir meli, lieli. Because this is not us. Bet tāpēc, ka tie nesam mēs. It's like trying to be happy by satisfying your shirt. By giving pleasure to my shirt. Jā, es taču nevaru būt laimīgs, dodot baudu savam kraklam. Can you be happy giving satisfaction to your shirt? Vai jūs varat būt laimīgi, dodot apmieru baudu savam kraklam? Not possible, because it's not you. Nē, jo tas nesat jūs. If you want to be happy, ja gribat būt laimīgs, you have to do what actually satisfies the self, not jums the ir covering of the jādara self. kaut kas tāds, kas apmierina jūsu būtību, nevis to, kas jūs pārklāja. So these great Vaishnava acharyas, un šie dižanie Vaishnavacāriji, they're teaching us how to do that. Un viņi māca mums, kā to darīt. Just like our beloved Bhaktivinoda Thakur. Kā mūsu mīļotais Bhaktivinoda Thakurs. He's given this very nice bhajan to us. You see. Viņš ir devis lielisku bhajanu mums. Gai Gora Madhur Svati Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Grihe Tako Mane Tako
Sandahadi bole dako Sukhe dukke bulanako Vadane handi nam koro re gai Gora madhur svare. Whether you're a household or living in one of those fancy Riga apartments, whether you're a household or living in one of those opulent Riga apartments, whether you're a household vai jūs esat namsaimnieks, kas dzīvo living in one lielā of those dzīvoklī, fancy Riga apartments, kas dzīvo kaut kādā smalkā Rīgas dzīvoklī, or you're some sada living out in the forest, vai arī jūs esat sadū, kas dzīvo mežā, suke duke, whether you're blissed out like anything, whether you're blissed out like anything, vai arī jūs esat sajūsmā, or whether you're miserable as hell, vai arī jūs esat pilnīgi nomākts. just fill your lips. Vadane harinam korore. Just fill your lips with the holy name. Vienkārši izbaudiet, atkārtojot svēto vārdu. So Lord Chaitanya is showing us how to do that. Un kungs Čaitaņa rāda mums, kā to darīt. He's singing in a very sweet voice. Viņš dzied ļoti saldā balsī. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Can you imagine how sweet it would be to hear Lord Chaitanya singing? Vai jūs varat iedomāties, cik saldi dzied kungs Čaitaņa? We have these singers we really enjoy hearing in the material world. You see. Mēs There's the devotee singers, even the karmi singers. People go wild after these singers. People enjoy the singers in the material world. Cilvēki šajā pasaulē atrodoties, viņi bauda, kad notiek dziedāšana, dziedātājs, vai tas būtu materiālajā pasaulē, vai tas būtu kā baktām patīk, ka dzied. Like the Beatles. Un kā agrāk bija, kā piemēram Beatles. Devotees like different famous devotee singers, you see. Un baktām patīk dažādi pazīstami baktas, kas dzied. But nobody can compare with Lord Chaitanya. Bet neviens nevar tikt salīdzināts ar kungu Čaitaņu. His singing is so powerful. Viņa dziedāšana ir tik And varena. his dancing is so powerful. Un viņa dejošana ir tik varena. He get elephants up on their hind legs. Can you imagine elephants dancing on their hind legs? Iedomājieties, ka viņš varēja panākt, Tigers? ka tīģeri un Deer? ziloņi dejo uz savām pakaļkājām. Everyone in total ecstasy, you see. Pilnīgā ekstāzē visi bija. The tiger normally think, well, the rabbits are my food. Parasti tīģeri domā par... But when the tigers and rabbits are dancing together in Sankirtan, you see. Ka trusis ir viņa ēdiens, bet kunga Čaitaņas kirtanā viņi abi kopā There's no dejoja. question of, I want to eat that rabbit. Un tīģeris nedomā, es gribu apēst to trusi. So just imagine how beautiful, how enchanting is these names that Lord Chaitanya is chanting. Tad iedomājieties, cik brīnišķīgi ir šie vārdi, kurus atkārto kungs Čaitaņa. So we should try to enter into this mood. You see. Un mums ir jācenšas ieiet šajā noskaņojumā. Bhaktivinoda also sings, Bhaktivinoda arī dzied. Jimana hoilo shesh, na bhajile rishikesh, Bhaktivinoda upadesh, Ekbar namra se matore gai, Gora madhur svare. He says, even though you've achieved this human form, Viņš saka, pat ja jūs esat ieguvuši šo cilvēku formu, na bhajile rishikesh, you have not served the Lord of the senses. jūs nevarat, Rishikesh, you see. You have not served the Lord of the senses. jūs nesat kalpojuši maņu valdniekam. Bhaktivinoda upadesh ekbar namrase matore. Just once relish the sweet name of the holy name, the sweet flavor of the holy name. Just once relish the sweet taste Vienreiz izbaudiet svētā vārda salmi. of Hare Krishna. Hare Krishna. Someone may say, oh, Bhaktivinoda Thakur, that's very nice advice. Un Bhaktivinoda Thakurs dod mums brīnišķīgu padomu. You told me just one time chant Hare Krishna. Viņš saka, vienu reizi atkārtojiet Hare Krishna. That's good. I have a hard time chanting 16 rounds every day. Ir grūti, es domāju, man ir grūti 16 pantus atkārtot katru dienu. It's a struggle for me to get my rounds done. It's a struggle for me to get my Ir rounds ļoti done. grūti man pabeigt manus apļus.
But now Bhaktivinoda says just once chant Hare Krishna. Bet Bhaktivinoda Thakur saka vienreiz atkārto Hare Krishna. Is that what Bhaktivinoda Thakur is saying? Vai tas ir tas, ko Bhaktivinoda Thakurs saka? Or is that some bogus, concocted misunderstanding? Vai arī tā ir kaut kāda paša izdomāta izpratne? The real point, my dear Prabhus and Manajis, is this. Un patiesā būtība šeit, The real dargi, point is this. ir šāda. If you can just one time relish the flavor of Hare Krishna, Ja jūs kaut vienu reizi izbaudāt šo Hare Krishnas garšu, you will chant Hare Krishna mantra 24 hours a day. tad jūs skandēsiet Hare Krishna mantru 24 stundas diennaktī. The point is become intoxicated by the name. You see. Un tā būtība kļūt intoksitēties ar šo Just svēto become vārdu. a Hare Krishna drunkard. Un kļūt par tādu Hare Krishnas dzērāju. I just want to drink Hare Krishna. Es vienkārši gribu dzert Hare Krishna. Intoxicated by the name. You see. Es gribu apreibināties ar Hare Krishna. So it's not difficult to become intoxicated by the name. Un nav grūti apreibināties ar svēto vārdu. But you know what the difficulty is? Zināt, kas ir grūtība? The 10 offenses. 10 apvainojumi. That's what preventing us from tasting the sweet flavor of Krishna's name. You see. Un tie mums liedz iespēju izbaudīt svētā vārda garšu. Every day here in Riga, you recite the 10 offenses, isn't it? Katru dienu jūs šeit Rīgā atkārtojat, kas ir 10 svētā vārda apvainojumi, vai I ne? also meditate on the 10 offenses. Es arī domāju par And tiem. the difficulty is we're still committing them. Bet grūtība ir, ka mēs joprojām veicam šos apvainojumus. Even though we know better, Lai gan mēs to zinām, we still go on committing these offenses. You see. mēs joprojām veicam šos apvainojumus. This is why we're not tasting the sweet nectar of the name. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs neizbaudām svētā vārda nektāru. So we should learn from our great acharya of our sampradaya, Un mums ir jāmācās no diženiem mūsu sampratējas ačārījiem, how to relish Krishna consciousness. kā izbaudīt Krišnas apziņu. Brahma says, as long as the universe exists, Brahma saka, tik ilgi, cik visums eksistēs, I will offer my obeisances unto you. es cieņpilni noliekšos tavā priekšā. So we have to always be in that mood of offering obeisances. Mums ir jābūt vienmēr šajā noskaņojumā, ka mēs esam noliekušies cieņpilni. So this Hare Krishna mantra, actually we're offering obeisances. Un patiesībā ar Hare Krishna mantru mēs cieņpilni klanāmies. So let us take this chanting very seriously. Un tāpēc attieksimies pret svētā vārda skandēšanu ļoti nopietni. I must now dive deep, 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 deep into this ocean, Namamrita. Un man ir tagad ļoti dziļi šajā Namamrita okeānā ir jāienirst. Namamrita Sindhu. Namamrita Sindhu. Sindhu means ocean. Sindhu nozīmē okeāns. Nama means name. Nama ir vārds. Amrita means deathless Mrita means nemirstīgs or nectar. vai nektārs. The nectarian, deathless ocean of the name. Nektāriskais, nemirstīgais svētā vārda okeāns. In this world we have some very popular sport. It's called deep sea diving. Skajā pasaulē mums ir tādi sporta veidi kā piemēram dziļā niršana. They get a scuba tank. Un tiek They šis get some skābekļa special balons kind of fins paņemts they put in their feet. un tiek plēsnes uzvilkts uz pēdām. And they have that sport here in Riga. It's kind of cold here. But in other parts of the country, they go deep sea diving. You see. Šeit varbūt Latvijā jums ir pārāk augsts, bet citās valstīs ir, viņiem patīk nirt dziļi. It's a very popular sport, deep sea diving. You see. Dziļi ienirt jūrā. So we have a better version of deep sea diving. Un mums ir labāk šī dziļās ieniršanas versija. We don't need a scuba tank. Mums nav nepieciešams skābekļa balons. We don't need any fins. Mums nevajag nekādas plēsnes. All we have to do is chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And our lives will become sublime. Un mūsu dzīve kļūst cēla. But what if you're a nama aparati and you're committing so many offenses? What if you're a nama Ja, bet ja aparati jūs esat cilvēks, kas veic tik daudz svētā vārda apvainojumus, ko committing tad? so many offenses, Kas veic tik daudz apvainojumus, ko tad? these offenses are like fences that block us from Krishna. Un šie apvainojumi ir kā tādi žogi, kas norobežo mūs no Big, Krišnas. huge, very tall fences, you see. Un tie ir ļoti augsti žogi.
But the beauty of it is, Bet brīnišķīgā lieta ir tāda, even if we chant with offense, lai gan pat ja mēs ar the power of apvainojumu, the name, apvainojumu skandējam vārdu, these offenses will go away. You see. tad šie te žogi pamazām saruks. Keep chanting. Vienkārši turpiniet Chanting isn't skandēt. chanting. Un skandēšana ir, Because the more you chant, tātad viņa jūs apbur, un jo the more vairāk you jūs become skandējat, enchanted. jo vairāk jūs tiekat apburti. Now, how do you know this process is valid? Un How do you know this process is bona fide? kā jūs zinat, ka tas ir īsts un patiesas process? Many of you have been chanting for decades. You see. Varbūt, ka jūs jau gadu desmitiem skandējat. Why do you keep chanting? Kāpēc jūs, kamēr jūs skandējat, Because you're tasting some result. You see. jūs skandējat, bet jūs iegūstat vienu un to pašu rezultātu? Somebody paying you to chant? Vai kāds jums maksā par to, ka jūs skandējat? You get a paycheck for chanting Hare Krishna? Vai tad jūs saņemat algu par to, ka jūs skandējat Hare Krishna? No. Nē, But we get the ultimate paycheck. bet jūs iegūstat We augstāko. have a gradual awakening of love of God within the heart. Jūs pakāpeniski savā sirdī atmodināt. And the advantage of this is, by chanting Hare Krishna with sincerity, Un patiesība, atskārtojot Hare Krishna, we qualify ourselves to go back to Vrindavan Dham. mēs iegūstam kvalifikāciju atgriezties atpakaļ Vrindāvanas In our dāmā, original Sarupa, our original loving relationship with Radha and Krishna. kur mums ir mūsu sākotnējā svarūpa un mūsu sākotnējās attiecības ar Radhu un Krishnu. Where you don't need glasses, Un mums nav nepieciešams you don't need hearing aids, brīlis, vai mums nav you don't need nepieciešams canes, spieķi vai kaut kāda you don't have dzirdes to worry about aparāti. paying your rent. Jums nav jāmaksā par It's īri. just a wonderful festival. Tas ir brīnišķīgs festivāls, We have an eternal youthful body. kur ir vienmēr mūžīgi jauns ķermenis, You have your own unique loving relationship with Krishna and Radharani. un jums ir jūsu unikālās attiecības, mīlestības pilnās ar Krishnu And un all the Radharani. devotees are having wonderful loving relationships. Un tas viss ir brīnišķīgas mīlestības pilnas attiecības. There's no need for AI, artificial intelligence, Un tur nav vieta mākslīgajam intelektam. because everyone there has unlimited intelligence. Tāpēc, ka katram ir bezgalīgs saprāts. Even the peacocks, Pat pāviem, even the rocks have unlimited intelligence. pat akmeņiem ir bezgalīgs saprāts. So let's go. Turpināsim. Dodamies. Let's go back to Godhead. Atgriežamies atpakaļ pie We're a spiritual Dieva, family here, the ISKCON family. kur ir mūsu garīgā ģimene, Let's ISKCON work ģimene. together as a team Strādājam kopā to kā help komanda everyone in our movement go back to Godhead. un palīdzam katram mūsu kustībā atgriezties atpakaļ pie And not Dieva. only that, Un ne tikai tas, Lord Chaitanya says everyone, un ne tikai tas, kungs Čaitaņa saka visiem, everyone in your country. ikvienam jūsu valstī. So that means you have to make all the Latvians Krishna conscious. Tas nozīmē, ka jums jāpadara visi Latvijas iedzīvotāji, jādod viņiem Krišnas Or apziņa. you can take country in a broader sense also. You can take country in a broader sense. Un jūs varat šo te jēdzienu valsts kādā This plašākā whole planet. jēdzienā, We must everybody in the whole planet Krishna conscious. kā visu šo te planētu, jā, ka visiem Or uz we šīs can planētas expand a little dodiet further, everybody in the whole universe. Krišnas apziņu, un vēl tālāk visiem šajā visumā dodiet I Krišnas want to go apziņu. all the way and say everybody in the whole material existence. Un ejam vēl tālāk visiem materiālajā esamībā. So it's fun. Un tas ir līksms Being process. Krishna conscious is fun. Un būt Krišnas apziņā, tā ir And spreading līksmība. it is a lot of fun too. You see. Un to izplatīt tā arī ir, tas ir līksms process. I was amazed yesterday at the Riga airport. Es biju pārsteigts Rīgas lidostā. We had one man who was pushing my wheelchair. Bija kāds vīrs, kas stūma manus ratiņkrēslus. He brought me all the way to the parking lot. Viņš aizstūma šo ratiņkrēslu līdz mašīnai, kas bija noparkota, To the van that my disciples had arranged. ko mani mācekļi bija organizējuši. So I said Hare Krishna to that man. Un es teicu šim vīram, Hare Krishna. And with great enthusiasm he said, Hare Krishna. Un viņš ar entuziasmu teica, Hare Krishna.
atbildēja. So I told him, now you've been eternally blessed. You see. Un es viņam teicu, tagad tu esi saņēmis So it's amazing. mūžīgu Just try svētību. saying it to people and see what happens. Vienkārši biedroties tā ar cilvēkiem, redzat, kas notiek. When you go to the store, tell the cashier, Hare Krishna. Kad jūs ejat uz veikalu, sakiet kasierim, Hare Krishna. I went to the doctor and I told the ladies in I said, can you say Hare Krishna? Es biju vizītē pie ārsta un es teicu, vai jūs varat atkārtot Actually, we're Hare flying Krishna? on the way to Sofia from India. Ceļā no Indijas uz Sofiju. I showed the flight attendant a picture of Murli Manohar on my smartphone. Un es stjuartei parādīju uz sava mobilā telefona. She was a Japanese lady. Viņa bija Japāniete. And I said, can you repeat these words? Hare Krishna. And she said, Hare Krishna. Un es viņai saku, vai jūs varat atkārtot šos te vārdus? Hare Krishna. Viņa teica, So Hare it's Krishna. fun when you take up a mood of preaching, you see. Un tas ir līgsmi, ka jūs pieņemat šo te noskaņojumu, Wherever you sludināt Hare go, try Krishna. to preach. Tas ir kā jāsludina. And it's ecstatic. Un tā ir ekstāze. It helps you remember Krishna also. Un tas palīdz jums atcerēties Krišnu. So now we can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi. Yes. How to make our chanting result offense? That's a wonderful question. Kā savu skandēšanu veikt bez apvainojumiem? Bhaktivinoda teaches us. Can you repeat that question? How do you make your chanting without offense? Bhaktivinoda Thakur has given us a very nice bhajan to help us do that. Bhaktivinoda Thakurs ir devis brīnišķīgu bhaģanu, kas palīdz to. Kambe hambe bolo seidi nama. When will that day be mine? When my offenses ceasing, taste for the name increasing, when in my heart will mercy shine. Kambe hambe bolo seidi nama. When will that day be mine? So he's saying, when will that day be mine? Un tātad viņš dzied, kad gan pienāks tā diena. The point is, you have to hanker for it. Tā būtība ir tāda, ka jums ir jāilgojās pēc He's tā. hankering, he's begging Krishna, when will that day come when I become a pure chanter of the holy name? Un viņš lūdz Krišnu, kad gan pienāks tā diena, kad es varēšu tīri atkārtot svēto vārdu. Just like in this material world, people desire this, they desire that, you see. Kā šajā materiālajā pasaulē cilvēki vēlas to vai šo. Some guy's looking for a girlfriend. Kāds vīrietis skatās uz kādu sievieti, Some girls looking for a boyfriend, you see. un kādas meitenes uz puišiem. Somebody's looking for a good job. Kāds meklē darbu labu, They want to get a new car, a nice house, vai jaunu mašīnu, vai jauku māju, a nice pair of blue jeans, vai arī vienkārši or a džins, new smartphone. You see, everybody's hankering. vai jaunu mobilo telefonu. Tātad ik viens When will I kaut ko get vēlas. that? When will I get my master's degrees? And Kad gan es iegūšu savu bakalauru everybody's līmeņu grādu. hankering for this. Everyone's hankering for something. Ik viens kaut ko vēlas. So hanker for Shuddhanam. Un vajag ilgoties pēc tīra svētā vārda. When will that day come when I can really relish Krishna's name? Kad gan pienāks tā diena, kad es varēšu pilnībā Forget all izbaudīt my lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. svēto Krišnas vārdu un atbrīvoties no šiem te 6 So just trūkumiem. hanker, and Krishna reciprocate with you. Un ilgojieties, un Krišna atbildēs jums. This devotee is lamenting. He's not a pure chanter of my names. Un šis bhakta lūdz, ka viņš pārdzīvo par to, ka viņš nevar atkārtot tīri His svēto heart is vārdu. weeping that he's not a pure chanter of my names. Un viņš pilnīgi raud, ka nevar atkārtot svēto vārdu. So now I will bless him. Un tad Krišna raugās uz to, Now I bless him. viņš redz, lūk, viņš lūdz, un viņš pārdzīvo, viņš raud, un tad es dodu viņam svētību. So that's the key. Un tā ir atslēga. Anything else? Any other questions? Let's see if we have any questions from our
We have many devotees from India tuning in. Let's see if they have any Mums ir questions. pieslēgušies daudzi baktas no Indijas. Sī. Paskatīsimies, vai viņiem ir kādi jautājumi. Let's see, chat. No questions from Zoom. Isn't the hankering itself becomes the pure chanting of the holy name? Pure chanting of the holy name. Isn't hankering makes you feel pure chanting? The hankering itself is a pure. If you chant in the mood of hankering, that itself is pure chanting. That's right. Translation. Jautājums, vai pati tā ilgošanās dod šo te sajūtu, ka tu atkārto svēto vārdu tīri? Atbildi, ka patiesi vajag ilgoties atkārtot svēto vārdu. Un tādā veidā tad svētā vārda atkārtošana kļūst tīrāk. This reminds me of Lord Chaitanya's famous song. Tas man atnāca prātā Kunga Čitaņas about Lord Chaitanya. Dziesma par Kunga Čitaņu. Jeev jago, jeev jago, Goda Chandra bole, Kota nija jao maya, Pisa chira kole. Wake up, you sleeping souls. Mosties, gulošā dvēsele. Don't not out in Bhagavatam class. Nekavēja Bhagavatam lekciju, nāc. Wake up, you sleeping souls. Mosties, gulošā dvēsele. How long will you sleep with your head comfortably situated in Maya's lap? Cik ilgi mēs esam gulējuši mājas klēpī? Lord Chaitanya is calling us to wake up. Un Kungs Čitaņas sauc, lai mēs pamostos. Not just in the Bhagavatam class, you see, but fully wake up to our sarup, our eternal relationships with Krishna. Un ne tikai runa ir par pamošanos šeit, šīmat Bhagavatam lekcijā, bet lai We must hanker pamostos to be the pure devotee. Lai mēs pamostos un atgūtu savu patieso svaru. Hankering, you see. Un mums ir jāilgojas pēc tā, So we can experience Krishna. lai mēs varam piedzīvot Krišnu. We are meant to experience Krishna. Mums ir jāpiedzīvo Krišna. That's why we exist. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs vispār We eksistējam. exist for the sole purpose of having a loving relationship with Krishna. That's why we exist. Ir tikai viens iemesls, kāpēc mēs eksistējam, lai mums būtu Not mīlestības because pilnas mom and dad want to have attiecības a ar baby. Krišnu. Not because? Not because mom and dad wanted to have a baby. Ne tāpēc, ka tētis un mamma gribēja, lai viņiem būtu bērns. We exist because Krishna wants loving relationships. Mēs eksistējam tāpēc, ka Krišna vēlas mīlestības pilnas attiecības. He's hankering to have that pure love from us. Un viņš ilgojas, lai mums būtu šī te mīlestība uz But viņu. he's not going to force us. Bet viņš nespiež mūs. You can't force somebody to love you. Jūs nevarat piespiest tos, ko jūs mīlat. Love must be voluntary. Mīlestība ir kaut kas brīvprātīgs. So he sent all these great acharyas, Un viņš ir sūtījis visus šos diženos ačārījus, like our founder acharya, Srila Prabhupada, kā mūsu ISKCON dibinātājs ačārija Šrila Prabhupāda, to induce us to awaken that love for Krishna. lai pamudinātu mūs, lai mēs vēlētos atmodināt savu Krišnas apziņu. Do you know how Prabhupada captured all those hippies at 26 Second Avenue? Jūs zināt, kā Prabhupāda piesaistīja šos te visus hipijus, Did he bribe them? kā viņš viņus He uzpirka. only had 40 rupees. Viņam bija tikai 40 rūpijas. Did he have a fancy, beautiful temple? Vai tad viņam bija kāds brīnišķīgs templis? It was a tiny little storefront, very narrow little storefront, Nē, viņam tikai bija neliela istabiņa. in a very run-down neighborhood. Un nepārāk pievilcīgas How did he attract those hippie rajons. boys and Un girls? Kā gan viņš varēja piesaistīt šos te puišus un There was something meitenes special hipijus. about this Swami. Bet bija kaut kas īpašs attiecībā uz šo He svami. gave them, he didn't invent anything. He presented them in the scriptures. Viņš neko neizdomāja. Viņš viņiem sniedza And svētos he gave them rakstus wonderful loving relationships. You un see. veidoja ar viņiem brīnišķīgas mīlestības pilnas attiecības. Just like Rupa Goswami talks about that, doesn't he? Kā Rūpa Gosvami par to saka. Tadati pragranti guyam makati prichtati bhokte bonjayate chaiva shadvidam prati lakshanam. Giving gifts, receiving gifts, Dot dāvanas, saņemt dāvanas, revealing your heart, hearing when other people reveal their hearts, atklāt savu sirdi un uzklausīt, ka kāds tev atklāja savu sirdi. giving prasad, accepting prasad, Dot prasādu un pieņemt prasādam.
by engaging in these loving relationships. Un piedaloties šajās te attiecībās, They had never tasted such a thing in their whole life. jūs izbaudīsiet kaut ko tādu, ko neesat nekad The love baudījuši. they had gotten from Prabhupada, they had never experienced love in their whole lives. Pure love was never tasted by them, you see. Un nekad nebija šie te hipiji izbaudījuši So tīru when they mīlestību. experienced that love that Prabhupada was giving them, Un viņi izjūta šo te tīro mīlestību no Prabhupādas, it kas turned viņiem them to on to a deva. higher dimension of consciousness. Un tas pacēla viņa tad augstāko apziņas They līmeni. became intoxicated by Prabhupada's association. Un viņi kļuva apreibuši no biedrošanās ar And then he Prabhupādu. sent them out to share what they'd experienced with the whole world. Un tad viņš sūtīja viņus, lai viņi dalās savā pieredzē visā pasaulē. San Francisco, London, and just boom, all over the world. San Francisco, Londonu un tad pēkšņi visa pasaule. And it's still going on, Un tas joprojām notiek. you see. So taste that love that Prabhupada is giving us, you see, Šī te garša mīlestības, ko deva Prabhupāda. directly and through his followers, you see, Un tā ietekmē viņa sekotājus. and share it with everyone. Un tad tālāk tas tiek dalīts, And this way we notiek can make the dalīšanās ar whole world citiem. Krishna conscious. Un tādā veidā visa pasaule visai pasaulē tiek dota Krišnas apziņa.